Amasan his YouTube channel beso se na bonon si bai tu hen nampi sunga ngaidan kibanglou ho gelthem mute ti topic mangchain chomcha holy mutin tu chung pu Michael Lamjathang kaga holim pi le video achun comment a ipi ham zat zat hong ki sein azada loy athat nom loy agau sap loy pipi loy tam ta imowen hi jong le hi cho hi nampi che ding dana hi pon ama hi lung lai lo na khat ai lo wale ipiam khat hin sei ho khu nampi again sa ila pai pai di hilowin nampi ading ai pi phachoma la thei ham mabana ama thu se na ho akona ipi phachom pi thei ham ichan head na ichan head gil na ne za ichan amua ai lo wale ama lung lai lo na hi aphalam dola itila ding ham ti hi gigel zep angai jin ama ngaidan kadi a hipon kade lo zo hipon hizong le social media trial ibol ziu hi nga phat hitalo ham ti zong ki gelutin tu masang zemin India film star min thang Susan Singh ahung thi chun media chomin hi ti hin media assassination abolovin abanin media trial atra abolovin ti tam tawmin hi cho khu I het so kewin hi to bang ma hin Michael Lamjathang jong hi ti hin gelpo tin imi isaw hin ito bangin nampi de lo lama he tiloi umutin ipipilam jong lewhen we should hear him out ama lungel ipium ham ama ngai dani piam ti kel do ngai jin ichading hin nam ama kona nampi ki sem phan na thei nampi kongtol ho itobang hiwa amo hi iti dola su di thei ham ti hi igel dio hin aselam lama la loading social media la pai pai loading India constitution jeng in zong a person is deemed to be not guilty unless he is proven in the court of law mihem khat hi thutan na au masanga hi amo ke mo na ne a ki gel ngai lo ti hu igel du I het them diwa ka de hinten chading hin case study case li India Supreme Court in judgment and a ball case li is a case li and a ball la a case li la a judge mi hang san judge hon majority ngai dan ana dei lo bu ana nil kalu adjustment akhon ama ho ngai dan ana che hi zong le ama ho ngai dan in thil ana judgment ana te hi zong le khonunga dinga India a dan ki siam thana dinga poimo ta hung hi khonunga dinga galzo na hung hi case li beutin hi cho chu aban bana hin vet diu hi cho akona emiten Michael Lamjathang chunga igo ibol danu di nam di lo ham ti hi igel diu japana hung ki siam tha diu aban le nampi adilanga hin tolba nampi lungtok itimol so ding ham ti hi igel zo diu hin some judgment change the law but some dissents change history kiti khan anaumin thutan na phabemin dan hu khelin deilona thutan na deilona phabemin khang thu khele kiti khan anaumin it is on Indian constitution journey ahin mi hang san phabemin achangun anadingun majority ngaidan ana dei lovin hi tihen amahon ngaidan adi tinga amahon ana gel danu adin piwin hang san ta ne din piwin against government le public mood in jong adin piwin di chuna mahon angaidan teo ana zidon amaho ngaidan ana che te hi jong le khonungin amaho ngaidan thudi hi dan hu ki he in hi cho chu in vet diu aban banin chili hi ve hotin ama sapiana dingin Justice HR Khanna ama dissenting judgment ho the emergency dissent jonga kitin ahi lovle ADM Jabalpur case 1976 tin jong aki hen echoi piham tele echi Indian history adinga famous dissent ngaidan kibanglou deilo na judgment amin thangpian la loi khanan hi in history anahethem phabebin he diwhin Indira Gandhi phat laiza emergency ana phona 1975 apa 1977 sung
India emergency anoma hichahi government Indira Gandhi government in fundamental rights ho suspend anabola mi anob dana anamadova arizon athule laumlo mi anamadova hitiahi anob zela anakoiva hichilai phana question anamu chui piham tele citizen khadhi court thutan nalova detention ai lovale arrest ki bol the ham emergency phat lehin mihem khat Indian citizen hi khat amona omlova police in amana zela koi thizeng ham ti hin English power ki say dile can citizen approach court to challenge illegal detention when emergency is declared ti hin hecha chon judgment announcement majority te judgment dan hi piham tile hechi four judge hola hin amoni pi aseutam four judge a majority in habeas corpus ngailo right to challenge detention mihem khat detention ki bolna ti chu ki hum cha khe ki man police in amatio ho ki challenge thailo emergency phat le even illegal arrest cannot be questioned anativen dan lo ta ki man ho jong court a ki complaint thailo court ki approach thailo hi tin majority in hi tin an rule in hi jong le hi Indian justice tidham Indian judicial system adinga darkest judgment tin anakimel chin ti chon justice khanna kitipai achanga deilo hi justice judgment hi ana deilo in ana pangin ama hi loan dissent a deilo achanga deilo in ana panin ama hin ipi seitam ama point hu ipiham tile right to life and liberty is not a gift of the constitution atin constitution hi chi dan buin hin theina le mimal khat zalen na hi thil free gift a pe hi poi hi mihem khan adinga ipian apara inei ding lom it's an inherent to human being anatin abanin emergency ki declare ta jongle emergency lai phar hi jongle state khat hin mihem khat a hin hole azalen na ala do thelo hi tin jong man ama judgment loan judgment achun anaji in ama hin his dissent would cost him the post of chief justice of India tina ama hitabang deilo na judgment anaji chu atamzo langa cheta jongle aman achanga hichi deilo na anaji hi mabana supreme court hi her sawhin a senior pen chief justice hung hi ji hinla aman hi Indira Gandhi government against a dissenting judgment anaji hi mabana chief justice kahi na ding jong achan lote hi ti a hein hi jongle ama hin thudi hi ti hejen ana chepin aman achangin dissent judgment chu anaji in hiti chun kum somli le khat jovin 2017 komin supreme court in right to privacy case to formally overrule anabolin majority judgment in formal tain overrule anaboltan hicha judge ho chun justice khanna dissent anabol justice khanna in 70s la dissent anabol chu the shining beacon of liberty in a praise aboliven a safe haven hichi justice khanna in thudi anhena ama phale thudi anhena hichi thudi hi anachepi hele tu chana hi right to privacy ti ho right to liberty right against illegal arrest ti ho hi tu chana hi inei lo mei theyu inei lo diwa ta asana hin hichi ja chu hichi ama judgment hin leiset pum pia hi judge ho hansan na ding thuta din pingam na dinga lesson khan ana pe hi tin jong melchi in ana omin abanin justice Subarao ama dissenting judgment anaji the first voice for privacy akiten hichile kharak singh case 1962 anahi in hichi ipiham tele kharak singh kitipa hi police te hin phar se in anavitu buvin anavijing uvin ama ayina hin anom no pharule zan lai jong le sun lai jong le
arrest warrant I ma cham lovin checking dingin ana che jevin chi ama hin hitobanga ama chunga ki bol na hi right to privacy ho akala he right to privacy kala he ativin hicha chu majority judgment ipi hung hitam tile Supreme Court judge hon privacy is not a fundamental right na privacy ki ti hi mihem khana dinga privacy ki ti fundamental rights a hi poi police night visits are allowed police in jan phalle night visit anom nob dana bol theu hi atin hinla justice subarao in a day lo na chu pi se ham ama in nasata in hi chi ademin hitobang hi dan di lo hi hitobang hi a hi poi adi poi atian aman asena privacy ki ti hi mihem khat personal liberty adinga article 21(9) a phat sa hi atin constitution in mihem khat achanga umding achanga private ta zalian ta umding koi mehet lowa protect his personal privacy he protect ki bol piding hi atin police in mi khat hi aina amod disturb loading dan dung zui lowa arrest weru num lowa gin mo nai ma cham lowa ta lung lai lo na ai lowa le phubala na to banga hi ta a privacy ho invade a bol loading hi tin ana zin hi le India dinga a first time a judge in fundamental rights of privacy aume te hi ana sei patna tin jong akimel chin hi hen maban hin hoi pi ipi hin po do tam ipi hung di tam atile hiti chun 2017 komin putha somi case hin adjustment ajina wa hin amhon hi subarao kitipa ana lunglai lo na judgment ana day lo na dissenting judge chu amhon hi pan sanin right to privacy hi fundamental rights a hi India dan pi noiza right to privacy hi fundamental rights a hi ativin amahon it's judgment azina wahin subarao alung thailo na hu nasata in court abolovin iti chon tu ni chanin eima personal keusi lovin data Aadhaar card phone tapping ai lawale surveillance ki bol ho mi kharita suijui le bet jui le ki te hi danin a phal ta pon hi to bang right to privacy hi fundamental rights a hi ti ong ki patna hi subarao in dissenting voice dissenting judgment anazina kona hi ti hi he dewa pha he dewa ka deisa hin abanin justice Fazal Ali kidipa fundamental rights to kisaya ama dissenting judgment vikil awan hichi AK Gopalan case 1950 kuma anihin hichacho ipihung titam tile AK Gopalan kidipa hi communist leader anihin ama hi dandi lota police on detain anabolu hichi aman adi boy a fair boy dan to kikale te anase hin hicha question anom chu ipam tile article 14 19 le 21 hi simhom the ham na article 14 ip ki jam hevin 19 akiji le 21 de bang chu right to life lang hin na hicho hi simhom de ham ki gom de ham ailo le achom choma interpret bol de ham ti hi anagelo anangai to hin hicha majority judgment in EPS itam court chun court a majority judgment chun these rights are silos hichi rights ho hi hichi fundamental rights ho hi achang changa de he ki ve khom lo de he tin they do not overlap na amoi khale khata ki kalpoi ativin article 29 21 na right to life hi only procedural protection dan dong jai te ki protect na me hi absolute and hi poi te hi a hi chi pha laiza majority judgment a hin aile he ho hita thu ta hin ngai to ale hi chi lunggel lungneu ta dan ki phone la na ti tham dan interpret bol na anahin hita chu justice Fazal Ali amahin achanga hitobang dan hi anadelo hitobang judgment anadelo dissenting notes dissenting judgment anazin hita chu aman ipi setam fundamental rights ho hi abona kijob so ke hi kijob mat so ke hi achang changa seiding hi poi
khana ki to lawa le khana bol di khana ki to lawa le khana bol di apoi mo la gop home di anatin aman asena article 14 19 le 21 hi abona gop home ding sim home ding la home ding hi liberty kiti hi dan dung jai hi te ache ding banga che sa hilova apoi mo na muna manding thieng ta koi macha hen chom pai chomum lawa aji ta hi aji nei ta hi dan ho hi interpret bowling hi anatin hechi ama adjustment cho anaki pompi pon jole mi ho hen ama hechi justice fajal dissenting opinion nei dan hi visionary ta du thu sam ti ham na manglama lunggel to bang hi to bang hi akipom thei po adi thei po tin hechi adjustment ana bol laizin ana ngai sa povin ana lim sa povin aile khonunga ipi hung ti tam 1978 kumin Supreme Court adinga judgment poi mota anom Maneka Gandhi case kitia hin Supreme Court nin apan san pen chu Justice Fazal Ali lunglhai lona dissenting opinion anaji hu pan sanin thu khenna thu tanna ana bolen cha chu pi se tam Supreme Court judgment in a law depriving personal liberty must be fair, just and reasonable. Mihim khat ama personal liberty kilado thei hi kilado na ding hi dan dung zui ta thutan na bolding lang nei bai nei lowa thutan na bolding aji ezong kichi siala au ngai he ti hen Supreme Court in judgment khat ahin bolin hicha heading khat chu Supreme Court in judgment khat abol chu judgment khat ahin ji chu India dan hung hi pai jeng hin Supreme Court in judgment thili ipiam khat to kisaya elon thil chom a judgment ahin bol India constitution ana khalo hi jongle hi chi Supreme Court in judgment ahin bol tengle Supreme Court judgment chu India pumpia dan hung hiya hita hi hung ki implement ji hin hi Fazal in judgment ana pi chu dissenting voice ana pi chu Maneka Gandhi case hi ama dissenting opinion akona judgment hunguma hi chun constitutional law India dan maban khangson adinga ahin hil den na hitan di chun article 21 hi mihim khan adinga Indian citizenship khan adinga apoi mo mama fundamental rights aung hitan hin broad explanation ahin nejin hichi Maneka Gandhi case apanin Justice Fazal dissenting voice apat Maneka Gandhi case judgment huma hichapana ipi hung peng tam tele right to travel na ema inom nom na travel thaiding inom nom na kholzin thaiding right to reputation miem khat amin thana tidam ahina mo su new loading character assassination ti ho media trial ti ho mo bol loading right to livelihood miem khanin ane ki holadinga na to ade dia to thaiding government ham police ho ham in asu boy theloading right to legal aid miem khat ko na case nei ham ipyam khan hele ama hin tu la hin ipi seutam nal site ham na legal advisor ho state mena ilo NGO chom ai ta free legal advisor advice pe ho ama ho ki thopi na anei thei abalen thildang tam ta jong ajaw thain hi fundamental rights a hungki sim thai tan ho achung ai se ho zo se apona judgment Supreme Court in judgment hin nei no hi masang lai ja kumizan ham khat ana che sa a dissenting voice dissenting judgment thutan na de lo na justice khat lila nga la khat bowin ade lo dan ana se na ho ba pana hungki pana honung nung le thuta a ai lo wala dan hu so the pan mun ai lo wala foundation hoita hung hi hi ti jong heading a poimo hin achai na dingin Justice Nariman and Justice Lalit amani hiji hele Sabrimala review case 2019 partial dissent hiji partial dissent ti chu justice khat boilo justice ni in ade lo danu nazi hijong le amani ahlom zo just
ngale gupla a hlom zo hi jewa hi amani deida na ana che talo ai wang hai si mabana thil poi mo ta hung hi a hi in hi chi judgment hin mabana maban a dan ki siam thana chet hung hi zong le mabana dinga khangson ho dinga constitution het thiam na het bailam na le constitution interpretation adinga phachom ta hung hi hin hi chi case su ipito ke sai ham tele to mi tam ta ni he de hin south india la sabrimala temple ki temple hindu te temple min thang ta hi cha hi numei kum soma pat kum somnga ki ka lu thei diu ham lu thei lo diu ham ti to ke sai hi supreme court a judgment thutan na khat ana umahin hindu te hin alang pia numei hi temple ana molu sa jeb jeb lo hin in la 2018 a judgment hongum zowa panin petition izat anaki file jong le supreme court judgment chun achung ai se numei kum soma pat kum soma ki ka te jong temple lu ding ana phal pe tan supreme court in aphal pe zin temple lu ding koimacha anaki kha tapon hichi supreme court thutan na hi dan hong ki so tan hitobang supreme court in majority dan ana pe jong le majority judgment ana pe jong le hichi tu chana hi pending hin a conclusion chet wang om pon hi jong le dissenting judgment apana hong ki pan hi ti he ding hin hi cha hi justice nariman le justice lalidin amanin ana phal pe lo ana dei lo na thutan na ana dei lo na a dissenting judge a ipipian jiwtam tile 2018 koma judgment ki bol hi adi e hichi judgment ki bol hi judge hichi sanga mi tamzo ga he de khachu supreme court na hi hita one judgment one judge bench two judge bench ai lo wale 3 4 ai lo wale constitutional judge constitutional bench tiai umehin amani na sena chon hichi sabrimala case to ke sayin larger bench a polu khel ngai ta poi achunga iseyu thutana hi adi hi jenge ativen numeite hin pasalte to banga right to equality and dignity ani hi numeite ki khen chom thelo hi dan dong zuya atin aban le religion sa ho tu ke saya hi ta practice chom thilgon togon chom mo hi phata vet kola phata careful ta ai lo le ching thei ta mana ching thei ta vet tup ding ching thei ta zui ding hi ti hin amani hin dissenting partial dissenting judge ana bolin hicha kona khonunga chu ipi hung ti tam tile hichi judgment hi khonungin larger bench atamzo judge atamzo hong ki polut kinin hiten consideration ahongum to win abanin amanin ana day lo now ana pom lo now sabrimala case ana pom lo now wa appoint ho judge ho akiha debate akiha nil ka now chu ipam tele gender equality na sa ho nalam to kisaya numei pasal ya ki khenna na ai lawale sa ho lam to kisaya freedom hi full hilo limit ne ya numeite theloading pasal te thading ti ho chungchanga anaji now le constitutional morality versus tradition dan to hita chon dan in ju hoi chi lian zom ti hoi ten na sata in debate hong ki bol to ven ichi scholar miching mithiam tam tayen ichi just te kinel na ki holim na hi mabana thutana dinga oimo ta le he dinga phata zui dinga phata hi tin judgment ahin newen ai la hi cha ko na ipi in vet theu ham achunga case li te apana ipi het theum ham tile dissent deilona thutana deilona kiti hi niel kalnai poi na english ba se dile dissent is not a rejection lung judgment ki boldan deilo na hi rejection niel kalna
cái day poi ai thấy poi tiền reject bol na ai poi na hita hi la lo diu mi tiền ila lo diu hechi dissenting judgment ngaidan kibanglou thutan na kibanglou thutan na delo na kiti ho hi hichi ho hin mabana khangson te adinga muchi ahin tuwa hichapana thil tam ta huping the hi ti hi I het diwa pha ahin abanin hichi achunga kisei judgment dissenting judge ho akon ai pi het theam tile mi tamta osu hi mi tamta judgment mi tamta mi thaneita thuneita tamta in thu henna thu tanna ni hi mi khat bo in jong challenge a bol thei maban le ki khial na hung ping thei maban le ki khial na hung thung thei hi ti hin abanin thu ta ki ti hi abang kom le ahung hlung vai ge zin na ipi english ma ipi se ju ham pathianin a he thu ta hi pathianin he nai hi jong le aki he vai ge zin ahung hlung vai ge zin ti chun abanin a chaina ding in justice thu ta ki ti hin I to bangin mi te hin hei koi le zo in tin hlep hla ding bol jong leo thu ta ki ti hin alampi hin mu tho ding thu ta ki ti hi a chaina le hung ki he do tho ding hung pang tho ding mi hem khana dinga thu ta ki ti hi hung poi mo tho hi thu ta hingjing ding mi ten thu ta hin he tho ding hi ti he diwa pha akadin ale a chaina ding in pu Michael Lamjathang to kisai pi heading a pha head dia ka dei umam tile Michael Lamjathang in imfala ga che in sante to ki holimin ipepem khada bolin nam mi te azodo in anam mi te thina thisan akipo ding hi adu da hi tini seven okay hi cho hi eho saying alom hinam nei lo wale house ko na thutana I se sa diwham high court I se sa diwham tio hi gel the hin na ibola media trial bolwa ibola hitia emite ichunga hlungding idei lo khat mi chungai thun saw ham alien jeb a scope lien jeba wedding hele India a country level I vetna le thil hung chom I movin hi cho ehon personal ten idei povin thil tam ta sengai lo I het jeng hin na government in jong tam ta ema eho dei lo lam eho dei lo ei ho dei to kitolo in thil tam ta bolin hi cho idei povin tu hin jong detolpa case achel hajingin a voice audio leak to kisain case achel hajingin supreme court na adu da ise jong win social media I khong le win I khong jing win hi cho hi social media ingai dan okay khopoi ingai dan thom cha new cha chai sela khopoi jong le full ta hang phong ta hi ti lo ding hi khuti ding hi tio hi imol hang sa ba hi apan na ding ham akana na ding ham ti ki gel phat angai jin abanin mi lung thai lo lam kai chunga lung thai lo ai lawa le mi atam zo mi tam tain nampi against nampi langapang nampi zo apang te igel ho hi amaho thuta lo ham ti hi thuta gel ji ding hin media open trial ho ga bol sa nga hi thuta gel ding in aphat mole achunga case ka seite ba nikhan ni le hechi dissenting adeilowa tuai se set ho tuai deilo ho adu ada thil tam tai se te hi thuta hung hi zoding ham ti jong gel ngain Lamjathang hi adi ka tipon adi poi ka tipon hi jong le hal khat ki control ja ba phai lo ham ti hi ka sei no hin history ho adin judgment lang hi ke kana lunglu na hi to lekha tam ta kana simen ka lekha simte lai chi Rohington Fali Nariman in anazi hichi lekha bu anasim leuchun hichi lekha hi tam ta ki ji hin discordant notes the voice of dissent in the court of last resort akitin hichi na hin simbale hichapana jong Michael Lamjathang ti ngai se lo adang dang jong tam tai nei diu hin na
cái chim lẽ khắp buôn hình sim và pan an hết điều chu dissenting voice gam khát nam khát chi khát zar khát sunga lung hay lâu na nampi against to ma kim ho hi mà ban lệ am ho ngay đàn apa na dong thil pha chum tam ta hung su te hi ti hết đi mà pha hin he cha la a chai abuko ma kisi khat hin sim gatin. This book is a thorough examination of the judges of the Supreme Court who have gone down as great dissenters for having written dissents of great legal and constitutional importance, many of which have gone to be later accepted as stating the correct position of the law. Kitihen iti lekha hi asim thei thein ana simu bin lang na cho the wala cho bin lang sim leo chun ka se nom na pen chu lunglen punutin lungpi gelutin til neu cha cha nampi sung nampi inamu jong hi population kitam themai ta na population kitam hi ta je lungde lo nam mi phabe mi tam ta lungde lo wa chon jong ding thu sei jong ding wa le jong ding he cho hi take a deep breath and then analyze and understand. Let the law take its own course te gel de ham na ten gelutin to ka thu sei hi thu ten gelu ven lang ngai to ven lang mi hem khat hi mo vet da a mo sap se na phachom ding ai poi e ho le ho ki vet phana in sungu inam sungu ki siam phana lam kai ai lo wala nam pi sunga khat le khat kidem kiti okay a phanai a limit khat chana aum le a phai a je chu democracy a jong hi opposition hon ruling ho adem ding mo hi adem lo wala ruling ho hi dictator hung hitalo de ham na opposition hon ruling te na to thilbol adi lo lai lai hi a hin nial kal ji diu a hin dem ji diu debate hung ki bol ji diu a chu ti teng le ti piung ti dam thu ta hi hung pon ding opposition aum zia ruling ten zong thil anop no ma bol thailo thil si zong bol thailo a bol di phat le opposition hon anial kal che le koi a che ding lai hung jang thei tin lau tin thil hi positive ten lau tin nampi sunga aboi ho zong amo apana thili pizil thei ham let them speak na mai kalam lamjathang to ka ki holim na jong kana seitan let him speak ibola aite ichunga mi khanin thunei ta dictator ta thal power mai thal power vai hin hoble ide hi win is a nom hi win aile ehon mi chungai bola hi ta hi ibol ki ko no ham esanten apai bana chawe ti izu video ham ti hi ki gelo ten hi chan hi tan ten muntina hi YouTube channel anavia anangai ho zo se na bonun chibaile mangpha